Kia ora mai rā, haere ake nei I te karere, kite ana te whanaketanga o tētahi marae I te Tairāwhiti I mate te kimi kāinga rua, whai muri te huripari nui a Gabrielle. Pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki Hingapoa, kei reira a Taioro News. Kua tui a ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nai anei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, arā ki te whakāturanga o Kahuria. Nā kai aku whakataka pōka I whenua tēnā koutou katoa. Kite ana te whanaketanga o tētahi marae te Tairāwhiti I mate te kimi kāinga rua, whai muri te huripari nui a Gabrielle I turaki I te rohe whānui. Toru mita te hohonu o te wai I wai puketia ai te marae o rangatira I te karaka. Nā kona I mate ai te hau kāinga ki te whakae ki te hunuku I te whare, ki wāhi teitei kia whai kāinga ai ngā uri whakaheke. Kei te haere tonu ngā mahi hanga I te kāinga hou o te marae o rangatira ki te karaka. Nice and straight. He ruarua meneti mai te wāhi tū tuatahi ai te marae, whaara kia no te whare. E mōhio ana ko te kaupapa nuku marae nui rawa atu o te Tairāwhiti. He mahi nunui, tēnei mahi no te mea kei te whakawhiti te katoa o te marae mai te rataha o te Waipaua ana ki konei. We were just blessed that the owners at the time wanted to sell. We negotiated a price and then we ended up purchasing it. But in saying that, the same whenua here, they belong to our tipuna, Wi Haronga and his son. Ko te pūtake o tēnei hanganga ko ngā kino nui I mahue mai I a huripari Gabrielle I te tau 2023. Tata ki te toru mita te teitei o te waipuke ki te marae, ai pākinotia te marae me te whakatau kia hunuku ki wāhi teitei ke. We stepped it back from 1948 to Bowler in 88, then Cyclone Hale in 2018, and also 2023, which pretty much so decided our survival of our marae. Been only about 200 metres away from the Waipao. The awa went through at a height of 3 metres both times. E hara tēnei te kaupapa hou kia Asha Nikora, ko Excel Builders tana kamupene no Rotorua. He mātanga ki te whakahau, ki te hanga anō I ngā marae, huri noa I te motu. Karekau tēnei he mahi māma e nari Waimaria I tōku taha nā kaimahi e mahi nei I tōku taha e waiana ki te whakarauora nei e nei mahi marae I roto I te motu nei. He kaupapa tēnei e noho pātatāna kia Izaka te Pairi. I te puake ia ki tēnei takiwā o rangatira tōna marae. I whakarerea e ia tana mahi o mua kia whai wāhi mai ki tēnei kaupapa. Really got no words or can't even explain it, just knowing that I'm building on my whenua and I just live right opposite the marae and never thought I'd have the opportunity to work on the marae, especially where I come from, where I call home. A man told me, no one remembers who builds the house, but everyone remembers who built the marae. E Matapae tiana ka ote katoa ngā mahi nei tai atu ki te huarahi hou, te wāhi tū waka me ngā mahi whakapaipai whenua hei te oke topa 2025. Rahia tumutumu, Taioro. Ki ngā take tō rangapū, tērā tētahi mātanga ture e ki ana, ka tōri te kore tātou I ngā ture hou a te Ropu Act. E tono ana rātou kia panonitia e tahi whakamāramatanga ki ngā ture whakau tikanga ki ngā kōti. Ko tā rātou anō hia kia kahake ngā tika whare me te aro pū ki ngā here ate tiriti I roto I ngā pire kāwanatanga. Hei tā te kai whakahaere o Act a David Seymour kia kotahi te ture ki te katoa. Engari ai ki te mātanga ture a Carwyn Jones e hara tērā I te rarunui. If you apply a very formalistic idea of what one law for all means without addressing inequality, then you embed the inequality that's there. Whereas you actually have an option here to think about creating a more equitable system. And in the health context, what the public health experts will tell you is that ethnicity is one of those factors that is really useful in addressing inequity.
Kua whai tātāhanga nā ture nei, pēnei tonu I te pire whakahou I ngā mātāpono a te tiriti. Engari hei tā David Seymour kia parakuihi te ata nei, he rere kē rawa e nei pire e rua. My point is that, yes, there may be differences between groups if you group them as races, but there are also a lot of people who are Māori who are doing quite well and don't need that special treatment. There are other people who are just as hard up, just as clinically in need, and do need that treatment. And my view is that you should treat each person according to their need, not their race. Nā ki kaupapa ke atu, kua koni atu te hia tau I te matenga o tētahi kaiwhakahaere hanga whare a Ricky Horton. Ko tētahi o na moemoea ki te āwhina I te hunga kāinga kore, mā roto mai I tana tarati a korowai. Nō tērā wiki tūwhera ai ngā whare te kau ki te rori o Donald I Kaitāia, Anei a Ākuhata Brown. Kuti ana te rīpene, kua tutuki te moemoea. This is a build on a vision that the Trust has had for many, many years, some 23 years now. Our purpose to house our whānau and make sure that they're in warm, stable, safe housing. Anei ngā whare hau kua whakatūria ki Donald Road nei. He tau marumaru hau moe nei kaumātua. Absolutely beautiful. Brand new home. I've got no little ones running around making a mess and they live in Australia. But it's a beautiful place, beautiful people. We're very lucky. I'm at that stage now where we all kaumātua and queers, but to get this opportunity to live in a brand new whare, which is affordable. But this project here represents 10 whānau moving in here on Donald's Road. And these are whānau who have moved along the housing continuum, have come from homelessness. And the purpose of this project is actually to prevent homelessness. Rimarau rua te kaumārima tāngata I te hiku, e noho tau marumaru kore ana I te tau rua mano rua te kaumātoru. Whetu te kaumāwha mā roto I te kaumano tāngata, ko ia te taumata tuarua kāinga kore nui rawa I te motu. You know, there is still more work to be done for our whānau. There's still more people out there that need housing, that need support. It's a tough environment, especially here in Kaitāia. Like back then in the late 80s, early 90s, if you went around saying, I'm going to build houses for everybody, they all scattered. No one wanted to support it. E te mōhio ko te whakakore kāinga kore te whāinga mato o te kai whakau, kua mene ki te pō. Papa Ricky was all about dreaming the dream, and he always would talk about what his vision was. So even now I can hear him saying, yeah, we're going to do this, we're going to build houses, and we didn't know how we were going to do it. We just knew that that was what we needed to do. He haringa ngākau te puta mai mo taku rangatira Marama Davidson. Mo ona mahi I piko I etahi o enei pūtea ki te toha mo enei kaupapa a whai kāinga I te wā iaia noho ana hei minita I te kāwanatanga. I nāenei ka kite I ngā hua, me te mihi nui ki te moemoea a Ricky Horton, mo he Korowai Trust. I nāenei te kaunga whare e te rahi. E tino hari ana. E mana ai te kupu arataki o te Tairāwhiti, he whakawhanake tino rangatiratanga. Ākuhata Brown, te Karere. Nā e hoa mā, tai hoa e haere amuria ki ngā whakatairanga, ka whakawhiti atu tātou ki hinga poa ki a taioro me ngā rongo kōrero mo te whakataetai waka ama o te ao, rua mano, rua te kau mā ono. Hoki mai rā, ki ngā takeha kinakina, I tēnei wā tonu e pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki hinga poa. Tērā te nui o Māori e whakakanohi ana I a tātou I tēnei tau, ka mutu e whakaihu waka ana anō hoki. Kei reira te mātanga waka ama no Taioro News a Rāhia Timutimu e pāho ana I ngā take o te wā mā tātou. Nō reira te rāhia kei a koe te wā.
Kia ora te rawaira e, kai te wai, kai te rehi etahi o ngā kapa o Aotearoa i tēnei wā. E whāhaura kai muri a Singapore i te wā ki te kāinga. Nō reira, kua hipa paku i te paupautanga o te rā ki konei ki Singapore. Me taku koro he tino wera i konei. I tēnei rā, ka tū ngā whiringatoa whakamutunga mo ngā waka haurua me ngā rehi takitahi. Ka timata hoki ngā rehi ko tahi mano mita te tawhiti ko ngā waka takiono, ko ngā huringa, ngā rehi huringa era. He nui ngā mētara i riro i a Aotearoa i te rangi tuawhā o te whakataitai nei. Ko etahi he mētara kaura. Mo te toko maha wā tātou kaihoi, koe nei hoki te wā tuatahi i whakataitai ai rātou ki runga i nei momo waka, i kōrero hau ki etahi o ngā toa hou o te ao. Mō te nuinga o ngā kapa a karapu o Aotearoa, no te rātua whārātau i eke tuatahi ai ki te wai ki te rehi. Well done, ladies. First hit out of the blocks. Ko ngā kapa waka haurua me ngā kaihoi takitahi i eke ki te wai, he tino rere ke ngā huatanga o te Huarere ki era o te kāinga. Aotearoa he whenua makariri, he whenua anu mātao. Te harenga mai ki konei ki Singapore e rereke ne. Nā reira, aha ko tēnā i pai tonu. He tino mahanana I tēnei wahi e. Rereke hoki ngā waka. Kua ahua rua wā mātou whakangungu ana ki tētahi waka haurua wherara. So yeah, I rereke kamutu kare mātou e tino whakangungu a kapa. So koenei tā mātou prakasihi tuatahi. Ka pai! Aha kua ngā āhuatanga, kaore I roa ka eke a Aotearoa ki te pai mētara. Toko toru ngā kaihoi o Aotearoa I rehi ki te whiringatua V1 tāne ono te kautau piki ake, toko rua rāua I whakawhiwhia ki ngā mētara. Ko Brett Whitcomb, te toa o te ao I toa mā te kore ira whituwaru he kona noiho, I whakawhiwhia tana hoa kaihoi a Grant Barrable ki te mētara rauwhiro. Well, words, a lot of work, a lot of support from family, friends, other paddlers. Been working towards it a long time. Feeling emotional and it feels really good to accomplish what I set out to do. I haere tonu taua angi tū ki te wāhanga ono te kautau piki ake, I whakakotahi te kapa o Whitcomb rāo ko Barrable no ngā hoihoro me ngā kaihoi no ruamata hei kapa waka haurua, ka riro I a rātau te mētara kaura. Get halfway and it's like sucking air for a straw. It's hard, you're pushing past the heat, and most of us here, we're doing our 20-year stint, like yourself, being there, you know, but you just say, you know, that was when you were a baby. But yeah, we're really proud of everyone. Steerers, especially the steerers, getting used to the wakas. Ko ngā mētara whakamutunga o Aotearoa mō te rānei I riro I ngā kaihoi tāne te kauma iwa tau heke iho I te whiringatoa waka haurua 500 mita te tawhiti. I riro I a taurea waa no ākarana te mētara hiriwa, I riro I a Asoe Juniors no te toki te mētara rauwhiro. Yeah, pretty stoked, pretty happy to come with the silver. Now we're hoping to come home with the gold, but hey, it is what it is. Taiaha was pretty strong. But I'm pretty glad, pretty happy with the boys. Proud of what we've done out there. Just on to the next. I tēnei rā, te rangi tuarima ka whai wāhi atu anoa I ngā kaihoi ki te whai mētara, ka haere tonu ngā whiringatoa V12 me ngā whiringatoa takitahi, ka timata hoki ngā rehi ko tahi mano mita te tawhiti. Rahia tumutumu atu I Singapore, Taioro. Hoki mai ki te kāinga whai muri I tō rātau turaki I te kapa o Ahitereiria, ono te kauma, ono ki te kauma iwa I ngā rangi whakatā kua hori. Kua takohangia te kapa mamaku I tētahi taiaha ki te whakāturanga The All Blacks Experience, hei taonga whakamaumahara ki ngā taonga o te kapa opango, ko hia tōna ingoa. Ka noho te taonga mō tētahi wā poto, kātahi ka hangaia tētahi taiaha anō, kia pai ai tā te taonga ake huri te ao. Anei a pōtaka maipi me ngā kōrero o te wā. Here we go. He tohu mo te Wikitoria. The quality of rugby we got to play, the girls were fearless and it really showed. And then our debutantes came on and did a great job.
scored. Yeah, lots to be proud of. Ka mutu te tuki te whakamātautau ka haere tō tika ki te whakatā I te māpihi mauria I haumaru I te kapa mai tōna timatanga. Yeah, I think it's been, when I think about the past players and everything that they've done to, I suppose, create the opportunities that the new generation of Black Ferns are coming through has been really special, and it's been something that I know that throughout all the different generations and every player that's worn the jersey, they speak really highly about once a Black Fern, always a Black Fern, and that's what it feels like, regardless of having you played in the jersey 10 years ago, 20 years ago, or yesterday, you always feel part of the whānau of this Black Ferns whānau. Kei a te kaiakoa Hanson te whakamārama mō te hia. A want or a desire or an aspiration to greatness. Yeah, so here, our taiaha was carved by Matua Rei Vihaere, so an absolute privilege to be in the presence of it, to be honest. It's a special part of our legacy. Was carved for the 2010 World Cup and has been with the team since. And we have a new one that's being carved for this team. Every taonga has its time and place, and this one, after suffering a wee māmai, has been retired, and we couldn't think of a better place than here to have that looked after for us. Ka noho ki te taha o ngā kura o te kapa o Pango. We've been very blessed at the All Blacks experience to be gifted this treasured taiaha from the Black Ferns. It's a symbol of connection for them, and we get to display it and sit alongside the All Blacks Māori stone into our welcome room, and we'll tell a story about the wairua of this taiaha, how it connects the fans, the whānau, players to the team. Pōtaka maipi, te karere. Nā ki ngā take pueru I nā Anei, ko atuia ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nā Anei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, rā ki te whakaaturanga o Kahuria. He pō e kite ai ngā tāonga, e rongohi ana ngā tāonga, me te whakaora nō I enei tāonga, anei te pūrongo Amarena Mane. He tū takitanga tēnei o te kākahu tuku iho me tēnei reanga hou o ngā kaihoahoa pueru e whakahou ana I te ao raranga o enei rā. He mea whakatōpu I etahi kai whakahoahoa kākahu pueru. Hono me te wero kia tātou e mohio rānei na tātou te ahunga mai o ngā kākahu e maunei tātou I te iara. All of that information that is on your clothing tag, which is 3 words, made in whatever country it is. That's all you get to know about the industry. I didn't want it to just be Māori designers. We have some diverse cultures here that use the technique of weaving. But yeah, it's a celebration of both cultures and also the young and the old, the traditional and the new. Ka hono tēnei arahi koe ki te rāranga Māori ki ngā tikanga rāranga me ngā mahi pueru o te ao whānui. Te Aho Tapu is really a celebration of the legacy of rāranga making, our makers, and that making knowledge in this evening, but also in the time of Fashion Week. Mā te Aho Tapu e whakahoki anō enei tāonga ki te korikori, kia kōrero ai te rāranga ki te ao o nai Anei. I te pōnei I ata wete I tēnā kaupapa, kia hoki pēr tātou ki ngā akoranga, ngā mātua, ngā tupuna, tērā te whakahoahoa, tērā te mahi muka, tērā te mahi ioake, kākahu e mohio ai te tangata te ahunga mai o kākahu ka maunei koe. E kōkiri whakamua ana ngā kai hoahoa rangatahi I te rāranga e whakaatu ana kei ia whenu tonu te auahatanga e noho ana. My designs really embrace Mataronga Māori through the silhouettes. I really wanted to tap into the idea of wrapping kākahu. Ka whakakapia te Aho Tapu ki tēnei manatu, aha koa he whenu tawhito, he whenu hou rānei ka kawe tonu ia whenu I te taonga tuku iho o rātou mā I rāranga, I mua, ia tātou. Mārena Mane, te karere. Nā e nahanaha ake nei ko ngā tohu huarere o te wā ki tēnā o tātou. Kia mau tonu mai.
Piki mai e whaamā ki tēnei wā e kitea ai ngā mahi a tāwhiri mā te ara ngā tohu huarere o te wā. Kia tirohia ke Anei rā o te aroa e kitea ana ngā ke ao e karapoti ana i te wai paunamu. Engari anō koutou o te tauihu o te waka a Māui. Heoi hei te roanga o tēnei pō. Piki mai ai taua aro tōraro ki ngā ke ia tātou o te ika a Māui. Engari anō koutou te hiku o te ika pāina ina katoa e te rā. Nā, kia tirohia ake ko ngā Matapae Huarere o tēnā rohe. Koutou o te hiku o te ika, whiti ana te rā. Engari anō, tātou o te waiariki, te ranga wā e ua ana ki māo, e māo ana ki ua. Ki te Tairāwhiti i nāi anei, ka tika hoki tērā kōrero, te Tairāwhiti i te whitinga mai o te rā, te kaumā iwa, te pāmahana teitei ki a koutou o tūranga nui a kiwa. Whakawhiti atu ki te taihau āuru o ti rā ki te upoko o te ika. Te upoko o te ika, te whanganui a tara te kaumā rima, te pāmahana ki a koutou. Engari anō koutou o te tauihu o te waka, rai kite ana e ua ana ki māo, e māo ana ki ua, te kaumā whitu, te pāmahana teitei ki a koutou. Nā, ki o tautahi hakatere te tihi o maru, te oha maru, manu here kia te kaumā waru, te pāmahana ki a koutou manu here kia, te rā ngā wai ua ka upatapatangi ana koutou wai hoki, a pio tahi o te poti maru a wai hopai. Nā, kia tirohia te rā apa, te Tairāwhiti, paki ana, engari anō te puka a Māui, kairi pera rawa te kōrero, wai hoki wēnei o ngā rohe hei te rā pare, engari anō koutou o whangarei, te renga parawa, ka whiti, atamani te rā. Kia tirohia ngā tohu huarere ki tāmaki makaurau i te rāna, te pau rewa teitei e ki te ana, te whitinga o tamanu i te rā, he rangi mokopuna, kei te haere i tēnei wā ki roto o ki runga ake o tāmaki makaurau, koe nei te whanga o waite mata, mai te waite mata ki ngā karahiwi o tautahi, ki te ana te paki o te rā me te tāonga, o te rā ahakoa haurua i te whānoi o te karaka i tēnei wāne, engari ātāhua te rangi ki te katoa o tātou. Nā koina tātou kōrero mō tēnei rā, kia ora tātou katoa.